nyasi watukufu aina mara kwa gani? Ah oui, naam. Ana kwa kwa sawa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. C'est bon. 43, 43. 43. C'est bon. Allez, c'est bon. Filmez les vidéos. Pardon. Vous pouvez me confirmer l'adresse Farhan. Farhan, l'adresse. L'adresse c'est là. De temps en temps. On est passé avec. Et sur ces 20 000, combien il y a d'employés? Salut, nous. C'est ça, hôtel de ville. Il t'envoie un texto là. Attends, je te comprends. Peut-être que... Assalamu alaikum. Peut-être que je vais mettre en blanc, non, c'est mieux si je... Ngoni mwa kwa yao kubaliwa dua do utia nia ya uka msafara rufanya unu Mwenyezi Mungu ngoje wafikishe kama wabenze yundane na fadhila ike karibu banu baada ya mahadisi rijowi yafanya insha Allah Mwenyezi Mungu yajalie rundano nizo bokolo raziroshea rilona miezi 6 aina katonda do msafara wando Mwenyezi Mungu yaruwasilishe ruombe dua ba ngoni mwa ndo kubaliwa mndu yafunga tumu mndu wendo aruma jihadi na banu kasaruma jihadi abunge na rombe dua Mwenyezi Mungu yaruwasilishe na rombe dua Mwenyezi Mungu yaruwasilishe insha Allah akimzia rinki fatiha bori pahengeri سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم هون سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وسوء المنقلب آيبون تائبون حامدون لربنا ساجدون اللهم إنا نسألك في هذا الوقت العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وصلت وبلغته ولا مسافرا إلا وصلت وبلغته بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Abanu de ndao na utawakali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajuru wasilisha salama asante pia na mwombedi wa Mwenyezi Mungu yaruwafikishe utona zenchida uto sur place ya mwombedi wa Mwenyezi Mungu yaruwafikishe haraka yaritole ile dhalimu wakado ndonesi abanu garjo enda na ukazakifu hata wakati wa Mwenyezi Mungu yaruwasilisha insha Allah Ta'ala jeri kebadima biidhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.